Selama laku kita solanasang selama allo minggu. Kamarampasan lako kamu solanasang, kure sumanga dipatuntun langan puang matua, diona kamamasian siama kamaturu turuanna, napo urungi anta makdin sipulung lante banua kabusungan na atu totemo. Minda bangmo makdin nasang napopuarea puang. Siapapun dapat dipakai oleh Tuhan mendadi paknanungan lante kami nombanta allo minggu totemo. Mai komi tamelatek solanasang umpudi umpakalabi puang melo kita bendan mo solanasang. Tamenani maindan nang maindan. Maindan nang maindan, puang makuasa, kamu tuku pudi lan atu dan nari. Maindan nang maindan, sang sumpung mamase, titanan talu puang malabi. Maindan nang maindan, to salo tuara, dio olomi puang sorong makotana. Anggana malaika tuku yang menomba mati kalemi puang matontongan. Kombongan salok napong matua, laki tanah tu sipulung lante banua kabusungan napong matua, lasiuluk tu nikuti kami nomban ulenduk live streaming. Manasa takanasai kumua iate kami nombanta, dadi lansangan na puang matua ambe, na puang Yesu, siap pengantak na puang pena masalo. Salama lako kamu solanasang, mama sena puang urondong komi. Sia urondong duka komi. La umbasa ki papudian kasera pulonan anan ayak misa selako sang pulo talu la dibasa si sonda-sonda. Penanyami puang tumisa nanian baru, sia penanyami tu puang emintu istinna lino, penanyami tu puang sia pudi tu sanganna. Pasi taru itu alomine umpak pesanan keselamaran ludio mai kalena. Pakaleleami tu kamalak biranna, diolu mintu bangsa. Saya tu pengkahuran kalai-kaleanna, dia lumintu to sang petayanan. Belana pasereongan tu puang sia sipatu tongan dipudi. Mandu me takuran niya namintu deata. Belana ia tumai diatan na mintu bangsa, dipak diatan tayani bangri. Apa puang ia tu kombong langit. Dio olona tu tanda kabilangan siaka di pangkeran.
Anna kapaan sia kamalabiran lan inan maindanna. Emintu suku bangsa, palulakoy puang. Palulakoy puang tu kadipangkeran sia aku itu kuasanna. Ondong pi, palulakoy puang tu kamalabiran na sanganna. Penolani tu pemala amitama tarampakna. Tuku komi menombalako puang, umpo pakasa pakaian maindan. Lama parondo komidio olona emintu isinalino. Pokaday diolo mintu bangsa kumua, puang untue kapayungan. Ia moto anna bantang tulino, naurungan ni tang tibendon. Puang tang pakayun bimbang, lampolai salu tumintu bangsa. Melo kesende paimani tulangi anna melatek tulino. Sia mongo tu tasik solamintu isinalan. Melo kelo dokto kayangan ni tu padang solamintu tu denna. Atu ia to mintu kayu lan pangala launar. Dio olona puang belana lasai. Manasa lasai laumpolai saluna lipudaenan. Lana paulai malambuk salu telino. Sia mintu bangsa sitinaya kamarurusanna. Tapi balikadan na puang, tapo pinani Pak Pudian Toraya 20 kasera ayak misa palulakoy puang. Palulakoy puang tumintu ka di pangkeran, mintu malaikat. Pudi-pudi tu kamatotoran na puang ta pakala bisanganna. Palulakoy puang tumintu papudian si patona sanganna. Benombay tu puang emintu malaikat pudi-pudi sanganna. Kombongan salok na pong matua may komita bendan. Tarangite sang pulo sukaran aluk na pong matua tu namintu na penggarontoi. Surah na nabi sia kita solanasang. Naku ami tu puang, aku mau puang ka penombanmu, tu usolangko sun lamai tondok masir, dio mai inan muni di pokaunan. Dak na den ka penomban sengak di oloku, dakmu gara-gara rapang-rapang di podiata di pak, sia rapang-rapang apa daulu langi, batu apa dau kulik na padang, na sambo langi, batu apa diong tok wai diong nalulino. Dakmu tukum penombai sia dakmu pengkaulai, belana aku mau puang ka penombanmu ka penomban manoka ditimba olona tumpak pakan ni ka kelokan na mintu ambek lako anakna saya lako osok mak pentalun na sia mak penna pakna tu mintu na to ungkabiri na apa empat pekitanan nak ka masokanangku lako masabu sabu tutong kamali nak sia ungkaritu tu mintu pepasanku daamu sabu punala bangi tu sangan na puang ka penombanmu. Bela nata na bilang masero puang dio mai kasalan tu tau sabu pun ala bangi tu sanganna. Pengkilalai tu allo katerruan amu pamadatui. Anan allo nalam ni mengkarang seungkarang itu mintuk pengkaranganmu. Apa allo mak pempitu ia mo allo katerruan na puang ka penombanmu. Allo ya todakmu mengkarang. Laiko anakmu muane bak tu anakmu baine. Bak tu solamu muane bak tu solamu baine. Bak tu patuamu bak tu tosai tu torolan kotamu. Belana anan alona nani puang umpadari tu langit sialino sia tasik solamin tu isinna. Anna torroi tonna allo mak pempitu. Ia motona pasake puang tu allo katoron sia napa madatu. Kasirik tu ambekmu seindokmu anna di pamalambe tu sungakmu lalu tondok naka masiangko puang ka penembanmu. Daamu papatian. Dakmu pasandak salu lako rampanan kapak. Dakmu boko, dakmu sabi tangtongan lako padamu mak rupa tau.
dak mukai lui banuan na padamu ma'rupa tau, dak mukai lui baine na padamu ma'rupa tau, ba'atu solana muane, ba'atu solana baine, ba'atu sapinna, ba'atu kaladena, ba'atu barang apanna padamu ma'rupa tau. Amin. Kombongan salok na pong matua, may komita tuara, ta aku itu mintu dosa sia kasalanta. Ta tontong unanong itu yona kareba kamasokanan na pong matua. May komi ta tuara yolo na pong matua. Opuang sumpu mamase liu kaboro. Manasa opuang kumuatang pelambikan lalu mintu agan katuan sia tengka kedek. Maraka naruate medosa sia balak. Ulendui tuyona tanga, ulendui tuyona buangan kada ondong penggaurangi. Ia kemi palan arai opuang tedosaki, mindaratu adin bendan ni olomi. Apa mamasemi opuang ammi ampunikan mi pasule kam mendadi anak-anak kaboro mi. Rampokan mati Allah malak bi mi. Situang kapeng kayon batang kaleki. Lansangan dapung Yesu kirampo mati Allah malak bi mi. Amin. Kemoyaku Yesu pelabang reke na susito senga dak mitarubang Yesu susito senga dak mitarubang Dio isungan mi puang sai na merombang para lengkapi nasanan tundui na puang Yesu puang men kamoyana reke na susito senga dak mitarubang
musola nasang tutukulan kapenasanan. Di pamanasa sule tu kareba kamasokanan dia may puang matua. Ia tu puang sumpu mamase sia sak palabuda. Kalando pesuka sia kapua kamasokananna. Tai anna tontong bang unggagaiki sia tai anna tontong bang sengke. Tai anna gauki sitinaya tumai kasalanta. Sia tai anna pakanniki sitinaya tumai gau kakadaketa. Belanda susi si kalangka analangi analino susi duka moto tu kapuanna kamasokananna lakomintu to ungkatakui pada si kambelanna matallo anna matampu pada duka mambelana to nani puang umpapayan ni dio mai kaleta tu salata umpatoyangi dio mai kaleta tu salata susi misa ambe unnala mase anakna susi duka moto tu puang unnala mase mintu tong katakui. Penomba Pak Korean semangat. Lamai Matius 22 ayat 20 selako 20 misa nakua. Nakua mi Yesu lako tinde tau. Mindara rupa te sia mindara pas surate. Nakua mi tu tau me bali datu. Nakua mi Yesu lako tau iato. Ia moto dadi. Penoloami lako datu kapua tu apanna datu kapua. Sia lako puang matua tu apanna puang matua. Marasan di pajalan tu pundi tapo penani katuamu nang lamu pake. Katuamu nang lamu pake umpogau pakamayan. Barang apa siapa kulemu pake lakoi puang. Lempan pasak kena puang minda-minda umpalakui. Dolo nasan tumu potona totemo salakona. Buddha bang motu atulendu budi pake salabang. Buddha lalan nabung kapuang mula muka sarai. Lempan pasak kena puang minda-minda umpalakui. Dolo naisan tumu potona totemo salakona. Ilalai totu mapamu ilan kamanguramu. Suning mae pamu matua penombani saramu. Lempan pasak kena puang minda-minda umpalakui. Dolo naisan tumu potona
salakona. Kombongan na puang dan tunatura naserahkan Bapak Joni Tangkitasik lah di Pasituka Tangkisalu. Bapak Joni Tangkisalu. Tawai untuk pembangunan. Tak siapa? Punti 50 pisan penduan pentalun. Ya bang siap punti teh masih untuk pembangunan 50 dari belakang 200 pisan penduan pentalun. Yate untuk panitia Natal Lada Lombok silakan ditawar. Pira Pak Sek? 50 pisan. Penduan pentalun. Masih untuk panitia Natal kopi 50 pisan 50 penduan 50 pentalun. Budak-budak untuk panitia Natal kopi Bang Sia 50 dari belakang pisan penduan pentalun. Kopi Bang Sia 50 dari belakang. Dak dua kentek, dak dua tak tahu. Yo, nakuan pada di Bembang ambil 50 pentalun. Yate untuk paduan suara 50 pisan penduan pentalun. Ya untuk masih untuk paduan suara. Ya mana nama teh? 50 pisan. 50 penduan 100 pisan. 100 penduan 100 pentalun. Ya matu to tungan natura urus sumanga tu nalakatan buang pasak kiki. Tamas sambayang ambek masalan surga makure sumanga akan mati olomi bela namang kamu kisorong tu kuren sumanga aki untanda bilang itu mintu masemi lako batang kaleki
Pasake puang nama din di pakamelo umpatale sukaran alukmi. Ya duka tujuan apa batang kale kitontong kami umpasake. Mi ada ikan umpake neloy. Pagari itu salah bodangki, mi pebalikan tumangando mati olomi, umpotete sangan na puangki punga Yesu punga pela abak kasalangki. Amin. Tatolo empu di puang, tako pinani, tang lelu, tako kami puang. Leluk masuk kami puang, lado surga langino, sebotongan pakamasan, mi benkan puang. O puang kasih elekan, di sorongku resumangat, anggap pakamasean mi benkan kuat. Kombongan salok napong matua tu dipakaborok lan pengisu. Tapu dipudi motu puang ulen dui pak pudi pudianta. Sia tasebokan mote mintu pak kamase. Undukungi teme mintu pak kamayan tu lipana tak lante kombongan napong matua. Nato temo latarangi te kadan napong matua. Dolo la disairan te kadan napong matua. Mai kami tapalaku pak tunduan tamas sambayang. Si patu selekan rampo mak akur semangat meminang pole paraya mati olo malabi ini. Lantian lo nangka mi basai suruk ki rampo umpama datu opuang. Sia rampo duka kani ungkur semangat ite mintu pangantak mi lante sang minggu katuan tumangka kiolai opuang. Nato temo si pulungkan lante banua kabusungan mi, sia teme siluki, unikuti tuyo na kami nomban unlenduk live streaming. Ki sorong tamalima mi opuang na kamu lumpas sake, ondong te kadami laki rangi. Pas sake te pesuami solatalu, ana pa apiambaran ni te kadami sia kiseran, na mendadikada kamatotoran sia pentoyan, matoto sia parandangan lan katuangki angki tontong batak sia tuo si turuk pak proyami undang karan ni teme mintu pak kamayan tubuh tulan katuangki. Mak kada mo komisi tuang kuasa penama salok mi lan sangan pengisu ki mas sambayang. Amin. Pak Basan mak penduan, diala lama Yesaya 45 ayat misa selako ayat pitu. Uluna Pak Basan, diona kores na suapuang matua umpalalo Pak Porayanna. Indesia tu kadan na puang lako kores tumangka mona toko. Kutoe tu 5 kananna angku pemparakan ni tumai bangsa dio olona sia kuko okai itu se ayakna datu-datu. Laku bungkaran ba'ba naurungan tae tumai babangan lati salli. Aku kalena tu laun doloangko siala urante itu mailalan mak buntu-buntu. Mintu ba'ba tambaga laku tese-tese sia mintu usalli basi laku rebong-rebong. Laku kamaseiko ianan diolutok malilinna
sia barang apa dio tok kabunianna ammu isan ni kumua aku mote tu puang tu mangka untambai ko sangammu ia motu kapenombanna to Israel tu tete dio Yakub taungku sia Israel to kupilei langsa angku tambai tu sangammu sia angku bengko pak gantianammu moi amutang untandai pak aku motu puang tae sengakna nasaliananna aku tae tu kapenomban sengak mangka mo kutambeke itu ayah kamu moi amutang untandai pak anna isan ni tau randuk diomai kabutuan nallo landa lako kabatuan kula kumua saliananna aku tae tu kapenom kapuangan sengak aku mau tu puang tae sengakna tu umpadadi masiang sia kombong malilin tu untannun kamakarimanan sia pabu tu kamandasan aku mau tu puang tu umpaden nasangi tu mintuna teh amin kadana puang Babasan ma pentalun dia lamai bungana surana Rasulu Paulus lako to Tesalonika. Pangandona Rasulu lako to Tesalonika ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 10. Pangandona Rasulu ia tesura ludio mai Paulus ya Silvanus anna Timotius di parampo lako kombongan to Tesalonika tulanna puang matua ia motu ambe sia puang Yesus Kristus narampoi morokomi pa akamasian sia kamarampasan tontong bangkan ni ma aku resumanga langan puang matua belanna kamu solanasang sia kisah abu komi lan mintu pas sambayangki tae katunna kikilalai dio olona kapenombanta ia mo ambeta tu penggauran buutu ludio mimai kapatonganan sia sara buutu ludio mimai pa kaboro sia pena kalebu batu ludio mimai kaparanuanan diona puangta Yesus Kristus. Belanna kiisan tu diona kamu. Kumua mangka mo komi ditonno sang siluranku tu napakaboro puang matua. Belanna ia tu kareba kaparanuan kipa pesanan rampo molako kalemi tangnya kumua kadanna tangnya kumua kadamanna sangadinna situruduka kamatotoran siapa nama sallo sia kama nasantongan susi tu inang miisan mo kumua tumba tu katorongki misi solan tu belanna kamu na kamu te tomenturu lako mo komi kaleki sia lako puang moi anna lambi komi batu pira-pira kama parisan mangka mo mitarima tu kada iya to situru kaparan nuan ludio mai penama sallo ammidadi pasangkaran lako mintu toma patongan dio Makedonia sia Akaya. Belanna dio mo mai kalemi naniti randa tu karanna puang tae anna dio manna Makedonia sia Akaya sangadinna lan mintu inan nanimo kalelian kapatongan milangan puang matua naurungan ni taemo namanggi
la kipokada tu apa diona to. Belanna iya kalena mo unnu leleni tu diona kami. Tumba tu diona kami tarimangki sia tumba tu kamembokor rami diomai deata ami lulako puang matua. Ia umpenombai tu puang matua ia umpenombai tu puang matua matontongan sia tongan sia untayan kasayanna anakna daomai suruga tumangka na pamalimbangun diomai to mate ia motu Yesu tu ulendokan ki diomai kasengkean lasae undinna. Amin. Kombongan salok napong matua, Pak Basan sitaruk na lamai surat kareba kaparanuan na totorani Matius pasal 22 angka 95 selako 22. Kadang napong matua nakua tonna ia to male mitu to parisi sipak kulu-kulu umba lanakua umpoya kada itu Yesu. Anak gurunna kalena minasua sola to Herodian lao umpokada kumua. O guru kisan kumua kamu memisak to malolo. Sia lalanna tongan bang puang matua mi pangadaran. Sia tae tau mi lainan moi misak duka. Belana tae mi mentiro lindo lako tau. Ia motopo kadangkan ni umbara misanga. Si patu raka disorong tu sima lako datu kapua, tae raka. Apa belana na tanda Yesu tu tanga kadakena, na kuami eto belo puduk. Maapa ami toba-toba na. Pakitanna tu doi di posima, na bami lako tu dinarak misa. Na kuami Yesu lako tinde tau, mindara rupa te, sia mindara pasura te. Na kuami tu tau me bali datu, na kuami Yesu lako tau ia moto, dadi penoloan ni lako datu kapua tu apanna datu kapua, sia lako puang matua tu apanna puang matua. Ia to narangi tu yan na to, mangami tinde tau na male umbokoi. Kurres sumanga puang. Selamat melambi shalom. Para nupaiman sia sende pakadua ki lante melambi totemo. Lante alonangka nabasai suruh puang matua na pamadatu lenduk kami nombantah. Siaran peduka ki mak kuresmanga si pulung. Lante kami nomban mak penduan lante allo minggu ya tem. Ya kita suleung kilala itu Pak Kamasena pong matua, pangantaana Pak Kaboro na kusangambai, ta itu sunyo pudukta sangadina kurresmanga belana na papakala piki sia tontong ki nanta pong matua lalu mintu sarak silangan lawanta. Ia mapaleto na lante melambi to temo siluk solanasang kombongan salok na pong matua la kita tu si pulung lante banua kabusungan na la siluk tatu marasan nikuti tu ibadah ulendu live streaming
Lana bengki imi satu kada lata lesang siala tananungan lante sang minggu katuan tu lata patu lako. Minda-minda banga mo maadin nasang napo parea puang. Siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Suluk salah nasang tu di kamaselan pengisu. Minda-minda bang mo maadin nasang napo parea pung matua. Setiap orang seminda tu nangka unala kada rata mak patongan lako pong matua, lana po parea pong matua umpatale ambon itu sukarana lukuna. Ya moto yana dibasa tu Injil Matius pasal 20 karua, angka 10 karua nakua, na pentireke mi Yesu anda makada lako tu tau nakua, mintu naka kuasan di sorong mo lako kaleku ladau seru galalan telino. Ya moto malemo komi mi popenda di anak gurungku tu mintu bangsa ami dio itama sangan na ambe si anak na pena masalo si miadai susi tu mintu na ku pa apian nan lako kalemi lamisan kumua aku tela tontong na usi solang komi sela ko kata puran nalino. Jadi tidak ada satupun yang diistimewakan oleh Tuhan. Tak misa di pasalian rinding di paleko nama nanga banua mintu tau di benasang katan lompatale ambun nih tu sukaran aluk napong matua. Apa? Para lo tela tatanya nandung tu kita salanasang. Iyan na den Pak Kamayan batu majelis gereja di kuaela dipilih komi. Biasa digiting itu ngantura limanta si ura barakota pokada enak ora. Ya. Nandi buda patau. Ya. Dendu kai ke pengurusan dalam PWGT nandi buda jamangku. Ya. Buda saraku. Ya. Banyak. Mintu suluk sanasang. Tidak ada orang kue kumua inilah aku, pakailah aku. So situ Nabi Yeremia. Ya mato siluk salah nasang na lantiati yate. Lata pahami sia lata kana sai kumaya tupong matua berdaulat unampoi tu kapan sia umpake tu mintu tahu. Tu nalah katan lan kamalak diran. Sia landuka katuan tasilu salana takana sai kumua kita teto lana parea pong matua ya. Termasuk ke mangura piki termasuk ke matua miki ondong anak-anak juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Lantayan nate marasan di pengkilala itu Allah batu di kuap pekan batu minggu persekutuan pemuda gereja Toraja. Ia teto menguranta totemo siluk solanasang menjadi perenungan kita yang dalam. Ya. Ada banyak stigma negatif, ya. Bu tuta lan katuan. Buda teto menguranta totemo siluk solanasang tak na tandai umbalan olai. Anak katekisasi kebetulan den talo di sana bimbingi kukutanai apa cita-citamu nak kota aku tandai apa orang pogo umati nak kota aku tandai no mas sekolah aku kana kota emo jadi kuku apa mu pogo yo banu nak kami ya si tete kasera pi batu 10 na milik ko yan na din kande na pasaden itu matuan na kande nang kato konteme bang mi HP. Itulah kenyataan. Sebagian besar. Ko den duka tu bersemangat dan lain sebagainya. Tapi banyak yang hidup di dalam budaya insan ko ini, ya. Yan na dikutanai la mangapa kami niling. Tidak ada. Ya. Karena memang biasanya yang umur 17 tahun mau tuh ya, mantantu mau tujuan nak mau ya tuh cita-citaku, ya, ya tuh laku pokok karena itu sasaran yang mereka buat. Tapi banyak tak ada tanda.
Nambala na kuwa lampake ki ipong matua, ke ta eta tandai apa tu lata pogau. Ta eta tandai tu pong matua. Ta tandai tu mintu. Ya mapaleto na lante pa basanta lante atuete na kuwa minda-minda banga mo maadin nasang na paparya pong matua, dan itu betul. Tapi ya tuto na parya pong matua adalah orang yang merespon, orang yang berkomitmen, dan orang yang mau dipakai. Tapi ya mikonokan nak kolong. Sudahlah. Ya. Sebab itu akan menjadi beban. Sebab ia tuh mengkarang lampak palakan na pong matua dan tu disanga salik di pasar. Dan tu harga yang harus dibayar. Ya. Ya matona lantai ati silo salana sama akada tu Rasul Paulus lako kombongan di Tesalonika, lako Silwanus sala Timotius, na kuang koi makur resumanga anak belanna, tontongkan umpas sambayangan kami matoto siayate kamu moira kanalan, kemiskina atau lan. Pas-pasan apa tontong kami unala katan undukung itu yona pelayanan. Ya. Siate kamu tunangkah menombalako dia tadi pak siarapang-rapang tote mo matinuru mo kami minala katan. Itu kata itulah tananung silo salana sang kumua. Ya te kita na bempiki kale. Ya, nabi piki kama watangan kama totoran, napa tu latala, ya, umpatale ambon itu surah kadang na pong matua silo solanasa, ya, biasa kima kada kumua, napa rate aku, ya. Dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, jika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan mau pakai. Nah, kata Rasul Paulus, di dalam kelemahan aku kuat. Ya. Karena dia bersama dengan Tuhan. Iya, mau tahu silu solana sang dak dua kara-kara tulatanan nung lantai melambi totema. Mak pempisan aku itu karya penyelamatan adalah hak Allah sendiri. Ya. Tak ada mentiro lindo tupung matua. Apa ya tupung matua? Sapa labu dalaku mintu panam-panam malaabi. Nah, pasake na ben kesalamaran niya mo to. Na yaitu kita lo responsial nala kataan lalu mintu agan katuan tasilut salanasa. Manasa kumua. Na pokada lan Yesaya itu bangsa Israel tumarasan di pokaunan di tawan Nyo Babel. Mereka ingin lepas, tapi yana unandalkan tuyona batang kalena kusangam beta. Ia motona pung matua. Ulepaskan itu bangsa yate anatilendok tuyona itu nendi tolaning kana sai kumua pung matua. Pakai itu kores menjadi alat bukan karena dia layak sebagai kores punya kedudukan yang tinggi, yang besar dan bertahta, akan tetapi lampak basan di kuah. Kores dipakai oleh Tuhan karena perhatian terhadap pergumulan umat Israel. Yang betul sih lo salah nasang. Lataning karena saya kumua pong mato untambai kores lah ulepaskan itu kita. Ya maduka moto laun tambai ki silu solanasang la umpokada itu yona kamala abiran na pong matua. Biasa na kwa lansia apa para kami tiada matua makan. Tapi yana ditiro lan perjanjian baru ada dua lansia itu Hana dan Simeon na kopuang. Tae pameda amiloran na salay telina kita api kutiro tu kesalamaran na kota tu Simeon. Ia motona setiap hari dia berdoa dalam rumah Tuhan, tapi ya na saya mau tu pengisu na kopuang. Maadin mo untam petelina sabak kutiro mutu kesalamaran.
Pernahkah kita berkata ibu-ibu lansia mas sampai yang kau puang? Tak siapa mitambahin nak ketiyate bati isi sok ko tak siapa na toimanda itu yona kapatongan lampung Yesus. Iya. Saya akan menjadi pendoa syafaat buat anak cucu saya supaya keselamatan itu betul-betul dipeng. Atau ya karena engke bang masih ada arah ya karena na satu bang mau peso. Janganlah, ya. Orang muda bahwa karya keselamatan itu dinyatakan oleh Allah selagi kita muda. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Jadi kuah dan misa ya tongki Damalango ada seorang bapak mengurapa dia menjadi pejabat di kami tama mau kami tada majelis gereja nak nandi pensiun tak ada kok kami koi na ya kita ambil pensiun toh lami tandai rakatula apa lada di masiang kama atau tinggal minggu itu mana saya nak kotongan temi pokada pak pendeta ya mulai kita aku lambi itu pensiun ya karena dia berpikir kumua lebih banyak te pengkarangan lebih banyak te lompo sara itu mintu nak kuang koi sedangkan sara lino mimampun nangkaran apalagi tu sara napong matua nak tu pong matua aku akan berdaulat dan bersama dengan engkau itulah Matius 28 sia miada Yesus itu mintu nak kupa apenan lako kalemi lamisan kuma aku tela tontong na usi solangko misai lako katapuran nalino Allah akan selalu bersama dengan kita dalam menjalankan tugas, misi, dan panggilan. Yang kedua, yaitu penyelamatan. Iya. Ia tuto kita mintu nangkaran ya teh lah unyatakan itu yona kada Tuhan surga batu kemuliaan. Iya. Tapi kau denduka tahu nala katan tapi tania Pak Porayan na setannya kemuliaan na pengmata tapi kalian itu dimuliakan. Ya. Ya naming karang mata salah sidi na dentang papatu-patu na ketiro mi kamiri akur. Ya. Ya duka tahu. Laumbom banai sara tu di panak. Ya. Tapi jika kemuliaan Tuhan tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan kusangam baik. La di porapa solanasang, la menda di misa pentoyan, siala tontong ki isi tuntun tua si tande paraya. Ya. Ya moto silu solanasang. Kemudian tu tujuan karya Allah umpake tu mintu supaya mintu tahu la mengaku kumua. Ia tu pengisu ia mau puang. Lila la mengaku. Guntu latukku sia lima lo nangkai kumania tu pengisu ia mau puang sia juru selama. Ia mati tu tujuan karya Allah lan katuan tasilu sonasang. Tulah tatiro. Iya. Dan ia moto dia merancangkan kita membebaskan dari dosa. Ya. Sebenarnya ada itu neraka, tak ia natorotolino di Pasadian. Setannya, iblis yang telah melanggar Tuhan. Tapi Buddha duka mau tahu setangan sia iblis koyame itu na malesola. Ya. Laundi. Oh. Tetapi surga itu khusus untuk ciptaan yang mulia itu. Ya. Biasa nak matumbai na buang matua itu menciptakan dua tempat, sorga dan neraka. Sebenarnya sorga itu diciptakan untuk iblis yang jatuh dalam kekekalan yang tidak ada penebusan. Sehingga disiapkan. Tetapi membala ate setan si iblis yang mutone itu panampama labi na pong mato yang mutu kita terotolino. Dirusak. Umbana kuan na menturu lako setang yang mutu na setangan sia mintu na. Ya duka mutu la mali si sola dako. Ia mutu silu sola nasang. Selagi kita masih diberikan saman anugerah, mari kita
menekan itu. Dan itu Pak perayaan setang si iblis itu takamurai, tapi kita sungguh rindu untuk masuk pada tempat yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Ya, coba baca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Ya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Di rumah Bapamu banyak tempat tinggal. Aku akan ke sana untuk menyiapkan. Jika telah tersedia, aku akan kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana Yesus dan Tuhan berada, Allah Bapa, Allah Tritunggal, di situ pun kita berada. Ya. Ini penting siluk salanasa. Iya moto. Kesimpulan kita kumaya tupong matua tontong untiro ki sapala Buddha. Ungkamaseki sia tontong ki. Nalendokan yo memintu teme mintu sarak-sarak. Layona teme saki, layona teme ekonomi, layona teme mintu. Dan dia merancangkan dan melaksanakan pembebasan atas siksaan maut dan memberikan kita keselamatan yang kekal. Iya moto napake ki pong matua. Mendadi lentek maringan. Mendadi pesumbungan kamasokanan na pong matua. Sia mendadi alat kemuliaan umpudi umpakala abi pong matua. Lamte lino. Kita mintu solanasang. Napake puang. Napo parea puang. Iya moto mai kami tamakku resmangat langan puang kumua. Aku te puang. Tang palambi ina. Tang mau pu nak payan mi lampu pareana. Kamu tulatongan, sia kamu tulau sisolana. Selama Allah minggu buang umpas sake kon. Haleluya. Amin. Kombongan salok na pong matua manasa kumua. Iyan tasule unanung mandalan ni tekatuan. Tak misa atu labu atu lamai katuan tas selain kada kurres semangat. Ia motomai komisola nasang. Ta respon itu yo na petambana pong matua lampo pareyaki tamak kada kumua. Aku te puang. Totang palambi ina totang paisan apa mama semi. Ia mote itulah mendadi misa pa anangan nunganta ulo pian ni tekatuan do te kulik na padang. Na yanta ala katan la tontong ki na rondong siala na sisolan siala na pabata puang unang karan. Mai komi siluk salanasang tatuku ta sorong itama lima kuasan na pong matua te mintu. Mintu tuyona Pak Porean sia mintu teyona Pak Kamayan ondong te mintu temi pergumulan layona aagan Pak kalian belana saki layona temei kamatian tumpe batang lembang ki takana sai kumapong matua la tontong usi solangki tama sambayang si patu sielekkan rampo mak kurus semangat meminang pole paraya mati olo malakbi lantialo nang kami basai suruk mi pamadatu ki pamadatu ulendui kami nombang ondong rampokan umpudi sangami ulendui pak pudiangki nakirangi mote sangtan kadam moera kana tang palambi itepe suami lau salurondo ni apa ki kana sai kumua makuasa komisi tuang kuasa pena masallo mi lampa yang sambu itama katuan na kombongan urangi te kadamni anna kadaya telah menjadi pentoyan sia parandangan matoto anna bata seuna lakatan kumua mi pilih langsa mo mitonno buah kayu mo na ya mo to puang lau nala katan mi poparea lalan kantoro lalan tananan dapona lalan keluarga lalan masyarakat anna tiro itau kumua inang puang tu dipakala abi khususi mo to tomeng kaola la tontong mati nuru sia lami poparea lalu mintu langal lawan. Ia mo paleto tiro mase mite mintu kombongan mi
Anna tontong opuang lobok tuyo na kapatongananna sia tontong mak sosoran rengek mati olo malakbi mi. Mereka na buda temi aagan lantelino urus sa ikatuangki. Apa manasa opuang kumua. Tak mi lambakan sangadina tontongkan midoloana lalu mintu aagan katuan. Lantai atu ya teo puang rampedukakan mak kurus semangat. Belana tontongkan midoloanan sia misi solan. Ondong te siluk kitu nangka mirondong unolai sang tahun katuan. Nalante sang tahun katuan opuang kisorong tamali mami. Anak kamu lompas saki kamu undolanan. Anak tontong karena saya kumata emi lambai sang adina tontong miso solan lalu mintu langgal lawan. La misi solan opuang lan umperingati tu sang tahun kadadian. Sia duka tu umperingati tu yona kasih solan ulen dui tu yana kurres manga ulang tahun perkawinan. Ia mau palek to tiro mase doluanan. Sia duka teme siluk kitu tontong mak kurres manga undukung iteme mintu pak kamayan. Ki sorong tamali mami tu siluk kita matuangki bapak sumule tandirerung sekeluarga, del pipineo se tandirerung, andarias tanggona, ibu Oktopiana, ibu Nidia Elgidia, Papa Yopi, Mama Jacqueline pasak lalu mintu langalawan na opo. Ondong duka kami tu nala kataan. Kamu duka tu tontong pasak lalu mintu agan katuan. Landu kata atu ya teki sorong tamali mami. Temai kombongami lalu mintu sarak pengkarangan lami poparea lalu kantorok lami poparea lalu perusahaan sia duka tu marasa umpana ata ite melumbangan padang moira kana bu tu tekula apa manasa upuang ki kana sai kumwa kamu tu tok na katuang ki ana tontong ganak telaki kande ki pake sia duka temei umbuka usaha la yo lupasa la yo lu ongan banuan na sia yo lu randal lalam pasake upuang ana bu tu tuburanna ana pake tu umpu dimpakala abiko ondong temei anak-anak itu lalu kapas sikolan upuang kamu lompas sakit layona tingkat paut selako tumak kuliana ana tontong batak na rende tiona masa depan na opuang ana manarang ana tandai komi ana bu tutu kakinan lan katuan landu kati-atu ya teo puang tontongkan usorong itama lima lisu pala amite mei pira-pira silu kitu marasan lalu agan pak kalian layona tu marasan di kamai dari rumah sakit layona tu marasa masa pemulihan tontong kami urondong isa tontong kami usi solani ondong duka tumpat taru pak dampian na lako mangkasa kisorong tamali mami anna tontong untarime tu pak dampian situru tuyona mama semi pisan atu ya temi tematuang kisiluki la tontong urasakan ni tuyona kamalakian anna sulum panaata tuyona pak kamayan lalu mintu agan katuan ondong duka tu marasan na oton susah belana ya temei tong kaboro isiana pakaboro mak lalan matemo kamu duka tu la tontong undolaran usisolani opuang ana tontong batak sia duka kedeni tu rencana la umpaserei tu yo na batang rabuk na la kopak kaburusan tontong kami undolanan ni na panaata itu mintu na opuang situruk mama sen lante sang minggu laki patulako buda temi sarak pengkarangan laki panaata lalanna tananda po na temi mintu anggota jemaat lalanna pengkarangan temi pak tak gerer ondong lante kombongan ia metu ibadah rumah tangga si sola uige sia temi pelayan insidentil pas sakit majelis gereja pendeta penatua diaken si sola temi tenaga magang na angkara marampai na titale ambun te sukaran aluk mina pematoto temi mintu tahun ondong duka opuang kisorong tamali mami kedeni temi anggota jemaat tak nama yoren belana den urusan tasuk la urusan kantor la urusan keluarga kamu tontong undolan usisolan kemak den sulema rampai opuang anak isi sola lante minggu laki patulako ulo piani tekatuan kisorong duka tamali mami te pembangunan gedung gereja jemaat Karambe tumarasan di panak tak opuang kisorong tamali mami. Nah kamu lompas sakit teme mintu panitia pembangunan. Pas sakit anggota jemaat tu menjadi sumber dana tu laki pakai. Semi pas sakit teme mintu tukang-tukang tumarasan nalakatan. Masih yang lata mau opuang kisorong tamali mami. Anak kamu lompas sakit kamu dolanan ni opuang na panak tak isi turuk pak perayaan.
Ana pisan atu ya te bangunan la selesai neng de toki mak bare lampu dum pakala abi komi. Silon tanda bilang itu Yona mamase sia kapami tu kami de kombongan karambe. Kisorong tamali mami tu tomak parantaki opuang kamu lempas sakit. Onong opuang tulon nala katan lompana ata itu Yona pemilihan umum lantai tahun laki patulako. Ia mau paleto opuang pasak itu tomak parentat siate mi panitia pemilihan umum ana tontong rapak ki tontong sialamase. Angki tontong opuang umpana atai tu laki pomelona siat si tuntun tua si tande paraya. Landu katiatu ki sorong tamali mami. Tu masyarakat Israel si sola Palestina tu lan pertikaian. Buda mau tumak lalan mate belan nakara karayate. Beni kakinan situru kuasami opuang nala kadara ata. Na angge tu Yona perang opuang ana sule sialamase. Karena misto sang petayanan kan lan pung Yesus sia mintu kante tomi tampa jomai lindo malabi. Landu kate atu ki sorong tamali mami tu gerejami. Gereja toraja tu dala kata lompana ata itu sidang raya. Kamu la tontong usi solani undolanani. Ana di panak tak melo si turuk Pak Priyami. Napo kaluangan ni parentami sia titale ambon te sukaran alukmi lante bangsa ia te opuang. Ia mo paleto opuang. Rampokan mati olo malabi mi. Untanda bilangi te memintu na te bilana kamu ndoluanan se usi solangkan. Angki kana sai opuang kumua. Mintu na te kisorong mak tete lan pengisu. Ia mau puang pelak baki tu nangkau naraikan mas sambayang angki saabuk kami. O ambe ki do suruga. Ki palakuan ni pakalabi itu sangam. Anda patalo tu parenta. Anda dari tu Pak Priyami lantelino sudo suruga. Bengkan tu silasana ki kande aloyate. Siapa dei tu salah budangki. Susi kami mpagari salana to kasalana ko kaleki. Siada meloran kan diroso. Sangadina rinding palakan dan narandan kan data belituk belanda kamu tu nampoi parenta sia kapan sia kamalabiran saya lakona amin. Tabe lako kombongan salok na puang ta torora pak palan natu sangat tu kini pamalesi te jona kareban na Jumat Karambe tula tapatu lako te sang minggu lako apa dolo joma itu kiko akurus manga lako tuma pandita tu mangkal soyanan itu kadan napuang lamai surah mengadatunna dan lo pak napuang tontong pasake komilan lantai Jumat Karambe labi lalu tananan dapo misal lalu para puan. Nalako duka majelis gereja kelompok pelayanan keras CGB OIG yang bertugas ini hari kikua kurus semangat anda puang moratontong pasakeki lan mintu sulapa katuanta tula tatingayo lako. Ma pimpisan na tujona kareban na Jemaat Karambe yang tujona persiapan pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT lah dipogau ke Allo Rabu tanggal 25 bulan 10 tahun 2020 talu TTA Pak Makaren nalana pimpin ki Siluta Hendra Sarjana Teologi. Ma penduanna di parang pemalik lako kombongan salona puang matua lantai Jemaat Karambe Moyan na polo puang ya kita tanggal 25 bulan 10 tahun
Sabu 20 talu lah dipogaukan tujuan sabda dan doa malam lantai Jemaat Karambe nalana pimpin ki penatua Rosalina Mada melalui YouTube Jemaat Karambe. Maafin talunna di parampo malik lako kumbonga salokna pematolan te Jemaat Karambe kumua ia tu PWGT lantai Jemaat Karambe lan paden persidangan maafis sang pulau misanna ke tanggal telan bulan la ditingayo lakom andalan daka dana bak tuseng lana pake lam persidangan ulen bi aksi yaitu zona bubur kacang hijau lana baluk lako kita solanasang sisang 55 sabu na misa kap batuinan maafin apa ana ya tulan nala katanan lan pelayanan ibadah rumah tangga laden tu persiapan ke tanggal 20 karua alo 1 bulan 10 tahun 20 talu TTA Pak Makaren nah lana pimpin ki penatua Esther Sarjana Teologia ma pelimanna di param pemalik lako mintu lansia inde Jemaat Karambe ngoyan na puelo puang kalau Selasa tanggal 20 na apa bulan 10 tahun 20 sabu 20 talu tetek kasera melambi ladi padentu pertemuan bulanan nah ladien duka tujuan pelayanan kesehatan sia ibadah nah yaitu ibadah lana pimpin ki Pak Pendeta Mahmud Bakri Padang STH MA. Nah sebagai tuan rumah dalam pertemuan te lansia yang mutu kelompok pelayanan Tondok Lombok. Sitaruna kumpulan PWGT kelompok pelayanan Rantepo hari Kamis tanggal 26 16 tahun 20 talu jawaban na Ibu Mika Sepang di Pogau TT 5 Makarwen. Sitaruna ibadah PKBGT tanggal 25 bulan 10 tahun 20 talu dilaksanakan jawaban Oase Marannu Poli kelompok pelayanan Panada di Pogaulan TT Talu. Pelayan Saudara Hendra Sarjana Teologia. Kemudian ibadah rumah tangga kelompok pelayanan Krasikibe yang seyogianya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 bulan 10 tahun 2020 talu dipindahkan ke hari Selasa tanggal 20 napa bulan 10 tahun 2020 talu jo bononna Ibu Damaris Utan Sola Bapak Uprianto Posedan jamnya TT 5 Makarwen. Kemudian ibadah PWGT Krasikibe hari Kamis
yang akan dilaksanakan hari Kamis untuk sementara ditunda. Jadi nanti ada pemberitahuan kembali. Yang metotu karebanna jemaat Karambe tula tatingai lakote sang minggu denopa na puang pasak ki solanasang. Kurus semangat. Kombongan salok napong matua mai komita bendan. Perangite kada napong matua lamai Yesaya pasal 45 angka 3 la mendadi peturo katuan baru. Laku kamaseiko ianan dioluto malilina sia barang apa dioluto kabunianna. Amisan ni kuma aku motetu puang tumangka untambaiko sanganmu. Ia motu kapenombanna to Israel. Tapo penanian ni nanian jemaat nuansa etnik 85 aya misa selaku aya ama penduan to mangura pai aku. Mangurapai aku lolang-lang tu kasumaroan maangge kapa belangku tae tu abangku apa Yesu umpaka borokna. Mangurapai aku panang pai kula katuranmu pakuleku sia tangaku nang laku sorongan laku mana buang Yesus Kristus. Male makomi mikanasai kumua kamu tuna pilai langsa pong matua. Sia kaamu duka tulana poparea pong matua tuyona kamalabiran sia umpatale ambon nite sukaran alukna pong matua nitarimai tuyona pak pasakena na puang mora umpamasake komisia ungkatirinai kon na puang mora umparangi komilindo na sia ungkaturuturo ikon na puang mora umpatiruang komilindo masokan na sia umpasiria komi kama rampasan. Amin. Tatampak itu kami membanta atau totemo tapo penanian pakai itu atu naben moko puang. Pakai itu atu naben moko puang ten bunga-bunga tu katuamu lan katuamu tatu matontongan papa kaboro tang lalelutre tae tu tontong ilan telino mintu tumabalona lapade pa kaboromu ilan puang Yesu kapwa angga nasya matontongan. Lampu tebe mantu palitamu pakai tupuang lan katuamu daamu tibe punalai tu Allah lamu tundui tu mai to sumaro tae tu tontong ilang telino mintu tu mabalona lapade pak kaboromu ilan puang Yesu kapwa angga nasya matontongan. Upurandan namo kau membanta atu totemo selama alo minggu puang umpas sakeki.